ka Israel ka panjing Iarap na ka Amerika ban penleku ya ka jaka bu nuclear bomb ka Iran sipo khandau ni ka nuclear bunker ka Fardu fuel enrichment plan ha ulum ha Fardu ka bajleu kumbak prapau haru kandai pau metar hadu mentah ke Israel kamdon unam ding ubak klain bol ban Ksam jeleu sipo khandau ban penprai ketika jaka penlang nuclear bomb ke Iran nama ka jing jeleu pelat sipo Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ulah keren ya ke Amerika lokani. Ke Amerika ka don ubitu bomba ba klain bol ban Ksam hadu enreu pau mita syapok khandau syua ba un betai. Unong sosial bah klik du ke Iran Ayatollah Ali Khamenei ulah kentaj ban pendem ya ke jing berngem ke Israel ba ke Amerika bat warai ban yakun baik persya yaki. Ka bungkar ke balasna bat bu ke Iran ya kitir tma nuklear ha Fardu kala bu jing ke Israel bakan Ksam bat kadon kam da kaling sun ya pom bitu bombar ke Amerika ubakia hadu khatlai haja ruspa kilo ke Amerika ka penkrek ban penrung kumba sau pu hajar ngut sipai sya Iran kat ba ke Israel ka kam bakal sensial ya ka sahid beneng kari Iran.